warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa Syidralut yang mubahagia bandung. Sehat bila Allah. Jadi benar nalun pegah ba status loan kena pegat video saboh. Ketengku-tengku yang hana bertanggung jauh. Ya. Jadi kepada muro kalun preh permasalahan yang diungkapkan Lim Zakir Manaf yang masalah yang kanyata perkataan ketua PA musyrik, yang kanyata perkataan kafe PA nyata-nyata kadeh zalim. Jadi yang pelelon temanyong jino masalah pakon musidro ulama hana yang ungkapkan masalah ketua KPA-nya yang kanyata-nyata sesat, yang kanyata-nyata menduakan agama Allah ka. Jadi pakon bak rangkul pakon wate masa kampanye, watena acara rapat segala macam, bagahat tengku-tengku yang bisuara ke mualim, bahkan mendampingi mualim lom. Ya, yo yang pelelon temanyong jino hai antek Yahudi yang mengaku dro aswaja, lampap ma ke anu bajung. Pakon hang kerja pesyahadat si KPA laknat tilahnya hoka tengkudum. Pegepap ma ke tengkudum lam dayah. Hoka tengku haram jedah kadum pedipap ma di lam dayah. Nyamban ka sesat, nyamban ka nyata ke lampap ma ke kenyataan sesat. Kafe PA nyan pakon hana musidro hana yang ungkapkan ke perkara yang kanyata sesat awak KPA nyan. Pakon Puyau ke yang pap ma ke Bandung. Puyau ke Bandung. Karena ketuanya yang kanyata sesat hang kajak pesyahadat balik binatang. Kayak mengaku dro ke Ahlul Sunnah wal Jamaah. Lam tilu ke nona Ahlul Sunnah wal Jamaah awakah. Kafe munafik lo. Purute Islam murtad dum. Purute publo agama Allah. Nyan kanyata hoka tengku. Nyo tengku yang mengaku dro ke tengku anak bajing dum, hoka tengku anak bajing dum, ia boh bui hoka dum. Hoka tengku anak bajing dum. Hoka tengku anak bajing dum. Hoka. Nana tu tengku anak bajing dum. Yang pekong mualim, yang pekong mualim yang bisuara ke mualim ya, yang tengku anak bajing. Ia boh bui Bandung. Bandung ia boh bui tengku jinawa. Jaitat tengku ia boh bui dum. Pelte anak bajing dum yang bimbing Aceh. Maka hana so peduli di saat na kafe laknat tilah yang pecuca agama Allah. Mandum kasengap lampu kuama ke. Di saat ke aku musuh kelawan kedaliman kulawan tengku haram jadah dum. Bengeh ke lampap ma ke. Nyang ketua PA yang kanyata sesat. Yang pap ma ke kayu jak pesyahadat balik pihak padengku. Hoka tengku At-Tahirin. Yang angket si mualim ke sebagai Umar bin Khattab. Hoka bui khaini. Yang tengku bui khaini yang bajing yang tabotik hoka. Yang pesesat agama Allah dari tahun 2016. Hoka anak bajingnya. Yang termasuk bui khaininya yang angke mualim sebagai Umar bin Khattab. Hoka mengaku dro ke mujahidin lampu kuama ke. Hoka si At-Tahirin anak bajing kafe laknat tilah yang pegah ke keluarga lon anak bajing urung pajuh harum. Hoka anak bajingnya ka. Kajak pegah dro ke mujahidin lampu kuama ke antek Yahudi 7 bawah keturunan ka hai At-Tahirin anak bajing. 7 buah keturunan kah anak bajing At-Tahirin. Yang nilai kayak pesyahadat nilai ketua PA anak bajing yang nyata sesat. Baikkah kun ke anak bajing ke keluarga lun. Mentonggot keluarga lun dengan keluarga kah hai At-Tahirin anak bajing. Hoka At-Tahirin anak bajing. Puh nai minta sedekah lebihnya. Anak bajingnya. Puh nai dikirim pasukan mujahid jakrung. Palestin. Pegah mujahidin lampu koma ke. Kapegah ke nanggro kafe dino kabeh wa waceh lampap ma kedum na kedepu. Kafe yang nai luar nanggro kabeh di wa waceh. Contoh ni kalau nino kabeh di kafe dum umat Islam mang na dia ceh. Baik kapegah ke dino kafe lampap ma kelam nanggro kafe. Ike kafe dino ku syahadat minyo totolun na kedepu. Baik kapegah ke dino kafe lampap ma ki bayi le kafe. Nyo hana ada kerja kelam boleh koma ke hana so bayi nanggro kafe dino. Hana ma ke hana ayah awak kah terus no ya bayi gaji ke.
Nyo kenyataan lampap ma ke ketua PA, yang ketua PA nu bajing yang tim Zakir Manaf yang nyata sesat, yang barokon karangkul nu bajing yang ke ketua Umar bin Khattab, yang kacok gino lam boleh pukoma ke babadung. Kapilih lam lampap ma ke hoka tengku nu bajing dum. Hah? Hoka. Yang mendampingi Zakir Manaf barokon hoka. Hoka. Ci bersuara tiap, ci jak pesyahadat balik tiap tim Zakir Manaf yang nyata. Yang nyata sesat. Baik yang na pukoma ke kapeke tu ke tino di sangat kulawan kezaliman. Hoka tengku haram jedah dum. Ante Yahudi hoka dum. Dia petengku dro ngon urang lain je dia petengku dro ngon siagam nyo piau hele. Kutri ulama dul. Baik gejak pap mag. Nyan kanyata hayan bajing ke hoka tengku anu bajing dum. Hoka. Tengku anu bajing hoka si Tahirin. Tengku Bul Khaini, si Mudi Mesra. Hoka, Abi Ajni Bokir, hoka. Yang Nabi Ajni yang borosa beli musibah kan? Alih cok peng wa anu yatim, peng derkah anu yatim yang binatangnya kematian anu ibrasa. Riot anu ilam kula. Yang karma gebi yang atu si Abuya sonanan Abi Ajni Bokir yang. Yang kasenyan gebi nyan bala ali Allah. Yang kenyan karma tu haram jedah nyan dum atu tengku laknat tilah dum. Purte publonan anu yatim dum. Yang soka biar jenip. Biar jenip, puh na temong le Malaysia jak mendahah pek. Jak mitra sumangan bak toke sampai. Hoka biar jenip. Biar dro kena buat urun lain je. Nyak biar dro. Ngelon piuh le aku tupu ke Bandung hai binatang. Ase mitra sedekah. Ase mitra sedekah dumba online. Gaduh hafai pukoi mag. Bila agama Allah yang nyata sesat lampap ma ke musabah ke hana so yang peduli. Musido ke hana. Hana yang pesyahadat balik. Pakam? Ya ke tim Zakir Manaf hang kaji pesyahadat balik. Ya ke? Tengku pukoi ma ke dum dia ceh. Tengku mengkat ayat Allah dum ka dia ceh. Yang natih nama tengku yang ka bila Zakir Manaf. Yang tengku yang dong atas pintu penguasanya. Hana lul pemandum bah. Baik salah dengon tu. Yang tengku yang bila Zakir Manaf yang dong atas pintu penguasanya anu bajing. Anu bajing ia boh bui. Lon pu anu bajing lon pu kafenya yang bila Zakir Manaf. Lon pu kafe. Dengan karena Allah lon pu kafe. Ante Yahudi ka nyata ka dia ceh. Baik gaduh ka ja fai ke tino di luar nanggro kafe lampap ma. Benar ke tepu lewat kah bah? Hai. Kafe luar negeri itu kabeh diwa waceh. Kabeh diwa waceh hidung kabeh ya kafe umat Islam yang dia ceh. Contoh ni kalau jino. Dari tahun 2005 kali kafe dum umat Islam dia ceh tapi hana sadar ke mentong hai binatang. Mentong kageh hidro ke mentong ka semah burung-burung gepeng. Mentong kabila ulama jahiliyah mentong kabila tengku laknat tilah dum leurun don. Maka pakon seramo Mekahnya apoh-apah lewinyo. Pakon seramo Mekahnya hancur generasi lewinyo. Pakon pebut gop. Yang pekafe umat Islam dia ceh, bangsa ceh, kon gop. Yang pemusyrik umat Islam dia ceh, kon gop. Yang tengku haram jadah ka di pekafe umat Islam dia ceh. Contoh situ tonanan si Bui Khaini tahun 2016 haji. Ka diundang kafe dari Amerika untuk berbebas beragama. Yang sebab hancur Islam. Ante Yahudi, ante Islam munafik yang terima kafe unang Aceh untuk dijak pesesat umat Islam di Aceh hai binatang. Nak dengar? Baik wateke pegah kamu pipe ke lampu koma ke wateke tenak ulama jahiliyah, ulama su tengku laknat tilah ke pubengeh kedot, pubengeh kelon. Ne pubengeh kelon. Mula ke sang ke maken. Ilong padahal ku jaga agama Allah. Ku jaga akidah keislaman baik hancur. Ada lom tengok. Hai antek PKI. Baik gaduh ka bangga-banggakan yang cijak he di sigo siat Tahirin anu bajing yang ngon Bui Khaini yang didikan awak PA bandua yang termasuk kafe je ta botu na. Finurdin Syirih. Yang kafe si nyan ya. Yang kafe mi jakrong kaduh nyata kaduh lehedro kaduh nyata kenyataan kafe dibila kafe. Menansid ulama jahiliyah kadibila perte kaum munafik dum yang cok rasa
Ha? Nyan hoka tim dakir manaf. Uronyo tim dakir manaf ka diplung Bukit Tinggi Malaysia deh. Nana depu oleh urun ro ni. Ha? Nana depu. Tegalam diplung pakan hana pesyahadat. Ha? Pakan hana pesyahadat tegalam diplungnya ka diplung Bukit Tinggi Malaysia deh. Ha? Pu nepres tim dakir manaf wo kena pesyahadat. Mate mama ke na? Mate mama ke hang kerja pesyahadat. Tim dakir manaf. Kabila ke lom. Nampak ma ke watek ku temena ke lagi nyo hai antek PKI bijeh Yahudi ke kapu bengeh ke kai kapegah ke kafe kapegah ke bayaran kafe tino ha yang bayaran kafe awakah itinan dia ceh pale yang bila kaum nafik ke kawakah yan kafe kolon ilon ku kerja tino mihana ku kerja hana sobi baik kapegah lon tino bayar kafe untuk ya pahancur agama Allah. Lampap ma ke menyoku parik sa syahadat ke nek-nek ke hana timang syahadat ke pegah ke kafe. Ha? Yang tidur-dur menyata simak syahadat urung Aceh. Ramai hana timang. Pu sembayang siro semalam ni mong hotel. Kau madah nyan. Petimang ile syahadat nawai tu ile petimang boleh. Baru sembayang. Sembayang nyan tiang agama dengku. Ya, tiang agama sembayang nyan tapi myo hana god lepon de si tiang, rebah tiang nyan. Baik jak pegah kena sembayang baklun. Ha? Sembayangnya kan ke Allah ke drone sembayangnya. Menuju jalan ibadah. Yang kurang drone sembayang. Baik gaduh ni jak fai pegah apa luar nang roi di sembayang. Pu sembayang gaduh jaga sembayang ke. Yang mu timang syahadat ke saboh ke hana timang syahadat ke. Lambrut ma ke hoka tengku anu bajing dum. Tengku anu bajing hoka anu bajing dum. Tengku anu bajing dum ci bedoh. Aci bedoh lihat pesyahadat tim dakir manaf balik. Menyohana ke pesyahadat tim dakir manaf. Nau mu panyang ku okey pesyahadat awakah balik lekeh hai binatang balik. Ku kena kalam thopoh. Ku kena kalam dengan karena Allah demi Rasulullah menyolon wo ku kena kalam thopoh. Bah, kapreh, kapakat mama ki hayah kapreh menyolon wo. Demi Allah lon hanayo ke manusia balik. Kaum munafik hanayo lonyo. Yang yo lon ke Allah segai tiro. Kon ke kaum laknat tilah. Gaduh yo wolon preh. Wo kena waceh. Pua wo waceh. Koi ma ke. Kaya wo kaya jak perlek yang mata lon kuat kalon bangsa ku apa nang waceh ke jajah. Lampak ma ke. Hana meceh kayu wo lon. Hana meceh kayu wo lon kedih nang waceh. Kamat gure-gure ku bena ulama tu yang lon hujah kabau jentho dia. Kabau jentho dia so. Bah dia. Bau jentho dia. Yang nabu mudi mesra yang ka sesat. Yang ka nyata sesat. Yang kafe mi jakrung yang. Ya pegah ku ulama jamun macam-macam. Yang kanyata ino yang ketua PA yang kanyata sesat yo pesyahadat tiat pe ba abu mudi mesra pe ba abu teming pe ba abu takruang pe ba abu paya pasi yo pesyahadat tiat. Pe ke ba kameng landok tiwalet nu yo pesyahadat tiat. Baik gaduh pi upa boh hinang lam deh. Baik gaduh harakat ateh nak urip dum. Pe tengku koi ma ke pe hana sepeng. Hai, peng dayah titon 20 pet million di bipeng beh. Peng dayah 20 million dalam titun dari pemerintah. Ha? Yang pengen kau gunakan baik gaduh ke kirim manu murib ke kayu jak mita sumangan bineh-bineh jalan hai binatang pali. Ha? Kasep ke harkat ateh nak murib. Kasep ke belo ayat Allah hai binatang pali. Kasep. Yo ku bedoh lon kalinyo, ku bedoh kalinyo berangkat ho kulawan. Antek kafe lah natilah kaum musyrik Bandung kulawan kalinyo. Hana ku tri tengku, hana ku tri ulama. Ha? Anak putri long bijeh ulama kusit. Wali ke dipoh. Tengku Syafi'i bin Amin. Ulama fon yang dipoh dia Aceh wali kui ke. Ha? Lehedro ulama yang dibasmi. Toh tengku segepap ma ke toh ulama yang ungkapkan ke perkara pembantaian ulama. Hoka, ci, yu bedoh dia. Baik gadoh upa boh hinan bak dayah lampap ma ke dayah ke bebe rea. Ti bulun hana dibapeng kepeng bulan 6 nah kayu jakwo anak murid. Hana aku toh dayah ke sina. Ha? Dayah mengharkat dum lampak ma ke peti tengku bawa kerja dum. Peduk vlog, peduk kamera inan wate mendakwah, wate surah kitab itebit. Bu lepi itebit asap. Wate di surah kitab nalai tengku haram jedah. Yang baik tayo pekang hukum Allah, yang baik tayo peharum. Hukum demokrasi Pancasilanya bu mate mama hajit yang tengku laknat tilah jeno. Pegah Islam. Ha? Islam munafik dum. Kasah tak pekafe. Hana soje pekafe lon pekafe ya. Lon pekafe Islam munafik. Yang han kejut pekong hukum Allah yang kafe. Nampuk. Kajut punya menang.
Kreuh lon pegah haba. Hana pele lon pegah haba lembut-lembut dengan kaum munafik. Menyoto tarah hai saboh-saboh. Kajian menyemenan. Terima kasih. Assalamualaikum.